Mawhawhetai malevinga Ono le alofa Mata utia le atua le tama E peo la sono yata vita I runga o le maua o aki Le te paia me asili Mamanu malo ai le ali Ia patili mama ese e mai lau sina E matango fie la tou a paola ina Wasuia nei o leonanga Wasima nei paleanga Kawa o fia fia Yesu I lau paola tanga Peo la paulo ya kalatia ya fama lolosi malulu e pea male fia fia ia tua lau taleni e tau tua I pea moia e tau ranga ola e mali e pea lava mapaia ia patili mama ese e mai lau sima e matango fie la tua paola ina wasuia nei o leolanga wasima nei paleanga kawa o fia fia Yesu I lau paola tanga Ia mana tua ukuma vai alota toali na vai atu ile au mea mamae Ia tau tua nale nei Ia tala ile tala lelei lela no langi uma matangata ia pa alelei Ia patili mama ese e mai lau sima E matango fie la tua paola ina Wasuia nei o leolanga Wasipa nei paaleanga Kawa o fia fia Yesu I lau paola tanga Ia patili mama ese e mai lau sima E matango fie la tua paola ina Wasuia nei o leolanga Wasima nei paaleanga Kawa o fia fia Yesu I lau paola tanga Wa o fia fia Yesu I lau paola tanga Wa o fia fia Yesu I lau paola tanga Ia molte le atu le aul fatalofa le pa e malu le tatu tunu o mwhaifoi o na mau mail tatu por kalama I le nei pa yaso ua ta ua le Outou Manuia o lo tu usao atu le tatu fale fasalau I nei Long Beach I le unga lima malisi ufafonga o le tau fau Radio Samoa o lo ta o ono mispo wena Tagaloa o lo ufafoina le tatu por kalama I le nei awauli talofa Ia ala tātou tatalo. Le tua silsili e se. Le tamama le tina oe I mātou uma. O mātou tamaina oe o wae whapei o na o uo mātou tamaha.
whapeo na tautala tasi o mātou tua a. Whapenala o fio na pau tautala tasi fo ia I mātou. E o mātou tau tina ina fo I oe o a whapeo la mātou tina o na whasusu I mātou. Au mailo na loto ia I mātou. Whapenala o fio na whawhanga I mātou ma e sa ili mai I teimi mātou te leilo ai. Mātou whaasanga la mātou po kalama o le newa yaso. Fio mai nganga pa I ai. Tau to lua I le vai o le o ona. O li tia le menei. Miliu o mātou mauli whaatasi malau fina ngalo. Ina ia I uai le nei po kalama I le vi inga sautu alasi o lau o fio. Manuia mal file mo I lau whanau mafuta. Nala mātou tatalo e alatu le swafo Yesu. Le li imal whaola. Amen. Wa e whaulolu Tau masua sua lau ipu Whaafetai Yesu to talo fatu le pa ia mal mamalo le tatu tunu o mawhai ana mo mel tatu proklama ua whaingoina o le i Outou Manuia o mispo wena Tagaloa to o ono o whaafoina le tatu proklama I le nei o uli le tina ia Vera sua lalo ulu o lo o whengai mal IT. Thank you, Vera. E lei titi a te au le ki mai o laula au I le tātou Facebook Live. Aisea, awa a tu ulawa I le whesau. E le ngata o le tautua I nei. A o se taulanga foi I nā. Tangai foi o taimi e le ni mea e maua. O taimi e le ni mea to e maua. So a tonu le mele nae e le titi e ia ure taulanga o lo whaipea I le tātou studio I nei I lewa yaso o me nae
le lava upu le ngana mo te le 12 aftai. Le ngata fo lai le tatou au mai moa ia a whapefo ia le tina ia vira. Lo whengai pēr ma le nei whaivalo filima o le tufa tasia o le tatou studio. Ia a wale Outou wa amai o i mātou lo whai prokalama i lungo le sufonga o tai fo. Ia le ngata fo i le ae mo te ratu whaaftai i le tai fo i ma le whaatonu o le nei malai le tofa ia tula epa sua. Ia malana lau fo i tunga e se pulona tanwasa mai lato o lo te pena ina le nei malai tino i madangi o lo utu vai ma i elu tatu utunu i le teimi ma le teimi ia wafo i le piangaro le tua o le ufisi leva le toi faile tatu proklama le usui le titi i le format o na i le manatu e pise i o le mele na le olo o sa ili mai e tangata i nei o le ala le format e pei e fiamana mia tangata ia ni tala ni manatu ni manurauti e whatatau i mea o tutupu i le larangi so o le mata upu mo muala lea se i tae le tatou segment o le mta upu le stock market crash mo i latou o loo mata i tu wina ia le nei fo i malai te le lopo le ale malamalama fo i o le tele o tangata i le malai lea e whapea nai upu amatamata a whapea e te finangalo e whaisau pisinisi e whaise se service pe whause product o na mawhai leo oe o na e alu i le marketi the stock market e sa ili mai e tupe no noi ai talafu o tupe fo i equity i le selling no stocks ma shares o company i marketi o na mailer tupe na i o na whai eila i o lo prokalama o le vala tau sanga o whai le nei fo i whai vala filima mo i lato e le mailoa fo i the stock market. A mo i lato umalava o lo o ia lato pension plans, 401k, 403b, o tupe nei o lo o le malaile leo lo tupu ai tupe nei, mai o le mafuangala wala iona peise i e tu ngā le mele o tupu nei ona o le tele o le tamau ainga o America in this instance. Leo lo o tie up i le stock market. So for mai la o le Dow Jones Industrial Average leo pa u e afe fase lau ono su fa tesi maleva su fa point na pa u el market nei po le 5 tesi maleva pasene na pa u ai. So o se mea tele lea ele i pa u tele a whapea talu mai ia ni tausanga ua mawai na ele te mina pa u ai la songa fua lua afe point ya no so fo le lunga i le afe mona tupu nafi ele falau tu pa u i le afe fase lau points. So mo i la tau la ele o participate in marketi lea I suppose ele se suinga tele o le tamau ainga mo i la tau ele o ngā lulue ni ngā luenga o lo o tie up in 401k 403b e invest in the marketi. A tonu ele se a whaina tele ina upa ur marketi ana nei ia malasonga fua foi. A mo i latou lava o lo a whaina lo latou tamau ainga i le mele o lo tupu nei. Ia e tauna fight for city. Po o feo i elfina ngalo le tua i nei mele o tupu. Mo i latou ele o participate in marketi. A tonu e tau fo ina fesili. Fesili ai sea ua ule i lo ai mle lea. Ai sea ua le mawai i matou le tala lea. E fu tangata le whalongolongo mai whamai. Le mamalama o pala me la whamai pastor. Ai pei o isi nā vaenga o le Manuia. Manuia o le tua. Wai pawale nā o le tamau ainga. Pawana o tamau ainga. Moni paule nā o le amatanga ma le kenese o le tamau ainga uma e flow mai le tua
E wa atato wa aila le tu fa tasinga marketi ia. Le nao lo o fi ai le tamao ainga o le tunu ule nei. So o le fa te inga la. O le tu fa tasinga ma le fa tu peina o products and services i le economy i le US. Ia na e wrap up i le stock market. Ina ua pa ula nei. So talu mai lava lai le vaso lawa te ma le amatanga le vaso nei ma nei foi. Ua pa u nei le 2%. Rona winga afa pea o le market e 2% i vafe i le Dow Jones. I lawa pa u nei o ya ua pa u i lalo 2% afe. So o le meu fa umi ele tala ona e pay a tie up i le soifua ma le ola le tangata. I mea tutupu. Ia malana mta upsisili. I think e tauna ese teimi e fesidi ele tangata. Ui le walu i lalo ia lau 401k. Le o le se palenium whena o li tai ai. Ese mea o tupu. Ia o le tali la te tau o na tali ai le tangata o lo o mata i tu ma pay attention i mea ia. Te tau lava o na whapeala na tala. Po lea le mea o lo tupu. Te taua o na whaisana fesili o whea le finangalo le tua. E tau o na i ite. Po lea le mea lea o lo tupu nei. Mai po lea foi se tanga e te tau o na whai ina ia ato o toa ai le manuia o le tua. A le o le teimi nei, ia po o le teimi le lumanai. So le whate te inga la, le la upa o nel marketi 2%. O fe sofi mai nei tangata ma mana o ewe. Ese ala do tupe mal marketi o mana o e sell stocks, sell mutual funds, sell a lato bonds. Ia o le mafo angana le ala i ona tifa lava le meilalo. Aise a leanga e te tau ona tuu i le marketi ia products ia ina ia sause se whaatau ina e mai ele tupe ina ia whaamalia ai ele request tangata i o mana na o e se mal marketi. So there's a lot of fear in the market and it's pushing a lot of money managers to sell positions. So it has a self-fulfilling prophecy where it continues to dive. I wouldn't be surprised if it takes another 5 to 10% dive in the next week or so. So ole fisiti le almea tauna fai. Now, o tangata na ia to telele wala na tiri ana pa un marketi a o tangata o lo o toa. I la tau o lo o mamaola la tau va ai. Smart money. La tau lea e peise i e mamaola la tau va ai i le tamao a inga ma le manuia o le tua. I la tau ia le o mana o e whaamalie lo la tau loto. O tangata i iwa o mai nei ma ua wa ai atu le pa ua o le marketi. O nau mai lo le amata na whaatau. O amata na whaatau. Nei la matou whai unga na whai i latou foi o lo matou ngā lue whatasi ma ua whai la matou whai unga le la ao i tonu ia tama e whaatau mai ia stocks ia. Ono le ua matana pa ua matana whai titia te mau hainga. That's a really good example of how e seti ai le lau i le taimi nei mo le lumanai ma le manuia ma le file mu i le lumanai. E pe o le mena leo lo tupu nei mai o le futa mantuaina le taimi na pa ua i le maketi i le luafe ma le valu. Luafe ma le tasi fo ina pa ua i le maketi. A fifa se lau iwa fitu. O taimi na pa ua i le maketi na OEI. Na o participate ai pe fo lavo na i tatou i le taimi le nei. Mai moa o mo i latou o lo o mamaola latou wa ai o le temi tonu lava le nei
e tuua I lalo le maa whaavae. Foundational stone. Mo le lumanai. Mo le fawina o le fale. Tino I tupe. Ina ia manuia ai le ngata o ainga. Ia whape fo I tupulanga lalo wao o le tātou o tunu. Ele o le leila o whamatalaina o le melea. I know. Langa le ae o fo ia ule o tau confuse ai. O le isi le mea na tātou whaasoa iai. Le isi le mea na tātou lilifa iai. O le alea. O le tangata o le manuia e whaatele ngese lona whaamaliaina. Pe o le mea na tātou lilifa iai o lua tolu whaama sina tolu wai. Whamaila tātou tala. A whaapea e te fia manuia. Whaisau tau langa. A whaapea e te fia manuia. O teimi whaapenei e pa ua ele maketi. O teimi tonu lava nā. E te oso I te tonu matu I lalo se maa whaavae. Ia wale manuia mo a tai au. E pe on mena leo lo o tau tuli. A whapea lava lae na e whalongo I a tātou sessions here masina o mawai. This is a great application o le principle le nā. Mo I lātou o lo e nai se leni te mile nei e mana ia pe atu ulo il maketi. E se alana leo o sosola umatangata. A e wa aila I tangata o lo o yeile manuia I le nei atunu o Amerika tangata be o Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk, lātou umana, a wa ine I tangata na e pe whapenaro lātou fofowina. Lalo lātou fofowina. Le teimi lo lava e tutupu e whalave lava e pe o nei elwa yaso le nei. Teimi le nai o mai lo tangata na ama. Ma e wa ai atu o whatau. Whatau I mela o whatau watu e tangata. So they're very counter-culture. E pe o le mela nai e tātou te oto mai I le soifua ma le ola fo o tangata o le tātou whatutuanga e pe o Ioane el Baptiso, e pe o Yesu Keriso, e pe na wa ai atu lātou le meolo I ele culture, o na whamaila I o lātou, ai longa I se a, o le finangalo leo le tu. A me se lava I a culture so lo o tao e tangata. Wa a tātou wa ai la I le tele o company, te tele ia o lo o finance a lātou whatufunganga e Wall Street ma stock market. Ia o le tele o company o lo I don't know o lo le tele lo I can't speak particularly, but o le mafuanga e alai ona te tele ia whaputunga tangata ia. Ona o la se I mai isi whaputunga. O mafuanga na alai ona te tele whaputunga tangata ia. O le mafuanga ala ina tau ngofie le product I Amerika, e mastete o Amerika. Ona o lae toso mai bātua o tangata saina e le o le leo lātou tutongi. E pe o le mafuanga na a whapelava e tuu I se whesao. E le e te taua ona tau ngata I a products I nei. A whapelava e tuu I le tau mawhai e tutongi tangata saina I le rate o tutongi e tangata Amerika. Ia e alo manatu e le tau ngofia whape products. So, o tātou mataupu momola, I'd be curious to see pe ine tātou comments I le issue le wei ene le stock market crash. Ale la tātou pesele vira, ia ona whaawau le tātou prokalama I lesi tū. Life's not always fair.
When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me, and you can praise the hurt away. Praise that hurt away. If you just praise His name. Ia, talo fatu tato o tunu o ki mai lato la au. Before the break, we were talking about the importance of the stock market. Ona a whalongo la ili plestene o dato le United States. Na whamailan tala au le ipa une le maketi. O au le lea ia le tamau aingo le tunu unei. O le walulunga stock market. Vai foto 401k na walulunga. Ia a o sui ala i le lua vai aso le taluai wa matana pa o. Ia lea o tato iai la i le vai tau lea. Mai o le fesidi la, o le ale relevant o le ia Outou Manuia i le dulanga o loo iai le tamau aingo le tunu unei. Ia o le tali la le prokalama, o le temitonu lava le nei e tuuai i lalo. Ia se pine wha mau mo le Manuia le lumanai. So a whapea e iai se tupe e te whina ngalo e tu il maketi o le te milne mana ia le tuuai i lalo. Ia mal wha moe lava e to e oso fo'i ia le la. E to e fua fo'i le sekati. E to e Manuia fo'i ma ai nā le nu. Ia o nā lue fo'i le lunga o le stock market i le lumanai. O le issue lo na lua la, o le coronavirus. Ele o to e pō mala e la dato whaafufonga fo'i le whaamai o lo o pesi nei le rangi au ao. O na amata i saina ia le ua o mai lava i nei Amerika. Le whalawa amata o na mali liu ia tangata i nei ma ua mata i tū fo'i le health department. Ia po le ale le me tauna whai. So mai la ia le US Department of Health e awhi lua se lau lau whai o cases ua iei nei. Le ngata fo le nā a ua ta ua le World Health Organization. Ia le coronavirus as a pandemic. O lona winga o leo ua o nei i le whaamai le nei le tūlanga ua pepesi ai le larangi au ao. Le ngata la ona o le whioa inga o tangata. Ia whamaile World Health Organization ona e le o iai se tau mawhainga a ia i mautinoa le lei a mālo o taitasi. Ina ia whatama ia ai i le nei whamai. So mena le o ia nei. So no whalata tō ma whesiri fo'i po le alme o tupoi le whamai. Pei lava o na tupu fo'i si whawhitao ni mwhalawe la rangi tau sanga o mawai. Ia, mai e te lea tali fo'i. A tonu e se tali lalo le level na o le scientific. A tonu e se tali e la talata e mawhaion whamali e nai le whesidi al tangata scienisi. Ia, e le ngata fu le nae e te taona e ia nis tangata fu e o whesidi ma tau mawhai e tali le nei whesidi i le whinangalo le tua. Theological le pise i ole. Mena le te laina li lifa i e dato pokalama ona o le whatufunga ina whanalo tangata whaingaluenga ia na o le mta au sisili ma le theology. I'm sure it's tawana ye nisi Italia whaingofie. Ia
pulea tangata I lana tali. Fitfidea tangata po le lana tali I le mele ua tulai mai nei. Se whetau atu le news lea, the US has more than 1,200 cases of novel coronavirus, and growing clusters of the disease are forcing many Americans to change their daily lives. Na whaila whanoi ale nei tuli maila I o datou po kalama masani lava na po local freeway ale mea ua owi loa e leo to te len tangata o Whewai. O le sile na sa o le nei foi whamai o leo to te le tangata e Whewai. O lo whono fo le ana I nei na matou whono maisi foi tai o le matou community I nei. Atasi e mal ofisa o le county supervisor Janice Hahn. I matou lava let's say mata upu o lo whengai mai matou I nei. Ia e le se whatalofa e pei na le lulua male ulu ia o le teni le sa matou whono whatasi e tu mai lona elbo whamai e ai ua whautuina I latou e le county supervisor ma le health executives fo e oa le pai listangata I listangata. Ia. E pe o le ua whamtalina mena ona mena le ui nei. Ua avea le pepesi o le coronavirus. Ma mea ua sui ai ia tangata o lo fai. Mea sa masani o na Foftai, Fatalofa, Fusi, ia o le mwhaine o na whai le temi nei. E le te mafo fau le microphone, leo te whao ngai na pele se virus o ielunga. Ali vera. Waifa penale le winga o le mea. E tanu me fo e matou malo mai Samoa le po ana po. Ia, pe mea na wheloa il tau nei ma. Besi o sui le masani e tatou. Mena leo o ie nei. Ai o le isi lea mea sa tuli loa lava le tatou prokalama I tau sanga o mawai. Ia masina o mawai o lea. O le tau mawhai e sui. Sui le tanga. Sui lo whao ngai na upu. Sui o mawhauwhaunga. Ina ia mawhai ai o na sui le larangi. Pese I o le mena le sa tuturi loa lava ia masina e tele. E le ngata le na e sa pesa fautua ina ia le tātou porokalama e whaonga ia upu e tele I whaonga ina mōmua. A whapea lava o lau masani o le whaonga o upu nā. Ia o na whamaila ia le tātou porokalama. Ma whai o na whai nisi upu. Change your words and change the world. E pe o mena lena na mafofau ia tātou. A whesili se isi I le manuia. E alana fia mana o le tangata I le manuia. Ona e le o iai nei se manuia. Ona pe o lo o fina ngalo fo I se manuia e siti atu lo na whaasilinga na I lo le manuia o lo iai nei. Ia mai pe o sa sala na po o skill sets po o handles na sa tu inatu I masina o mawai. O le sui la diti o le o manatu. Sui o manatu, sui o upu, sui o danga. A whapea te masani o na fufuru o nifo I lo lima tau matau. Ia mana e pe a whaongare limanga vale. So o le mela o wha umi ele tala I ona o le mela le ua tupu nei. Ua tu lai mai ona o le fefefe o tangata I le coronavirus. Le whalafa mai one of the biggest sports events of the year, the Men's Division 1 basketball tournament. Le masani o na tau o le March Madness will be played with only family members and essential personnel in attendance. E olo na winga o mai ia tamata alo I le basketball. Ia e lein tangata o matamataina nei talonga. So ua sui ia winga matanga tangata. E atonu e le lei fo ile nā.
A tonu le leifo ile na o e pese I o le mele o lo o tau sisi e tātou o le manuia, le mele o lo o le lifa I e la tātou whala inga, le mele o lo o vala au wina I tātou mai le tūlanga o lo iai. Le manuia le na sa ili e apera amo mai le tua, le na alai na tuulo na nuu malo na ainga I ure kaltai ai alu, le manuia le e fina ngalo I tātou. E pise I e amata ai le nā, e amata lava I le sui o le manatu, sui o le mafofau, sui o upu, sui o danga, ia ona sui mai ai lea o le manuia. So, o le mea sa le mawhai, ona whai e le tangata I lona loto fuati eifo, lea ua mawhai nei ona whai whamalosi, ona o le fefefe malmatata le coronavirus. Yeah, I guess that's a good thing, mo dato. We ala na pesa I le ututupu mai e mea ia. Ia, o le uta mawhau I tangata o le ale iaini alato tupe ona ua le o tangata I mataanga ia. O le uta mawhau I nai teine lai te kinga le ticket I nai tangata e monitorina le parking lot. Ia o nai leo ia masani ona pisi e tufatasi ia tufatasinga o tangata awa o le men's division 1 basketball tournament level lisi lea me te lea lava I nei ta o le March Madness e whai e fwoi pools a ofisa le NCAA pe o la tona I olo tufatasia ia le champagne o le basketball I nei. Ia mai tele tangata e awhiai, ia le la ua tula I mai ia le coronavirus. Ia o le mela le ua lai ona le toi whaia ia ta alonga e a whaia foi. Ia o lo whai mo le consumption na tangata o lo I fafo atu nei lo le stadium. Ia pe eisi e fia whaise komeni I le meolo I tato. While we're waiting for that, si tāmel tato pese lea Vera, e wo vai atuai le Assembly of God a ua. Ia ona tato to e whaeroa I le leisi tu.
tato talanoa pele coronavirus. Si fita watu the news clip, more than 1,000 people in the U.S. have already been diagnosed with the coronavirus in 38 states, leaving at least 29 people dead. But Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, told members of the House Oversight Committee that we will see more cases and things will get worse. So, the official position na le malo. So ulava ina whaateleina lea whai o tangata, le mai e awhi tangata o lo infetil te mila nei, tous furu valu i a stete, e lus furu iwa tangata o mali liu. Ia whamai la ia le li leo Anthony Fauci, e anga ilava ina totele tangata i Amerika i infeki. E le ngata na ia e sidia fo well, tous fulu valu stete le wei e nei so e mawhai o no o le limas fulu stete o le United States e mawai le whaamai ia masidia fo i luas fulu iwa tangata o mali liu. Ia atonu e mawhai o na tupu ia le fefe, ia o na whaileo se isi tanga e ese mai nei lo tanga e masani ai, po tanga fo e fito i tonu mo i latou o lo fefefe awai ese ale tanga le tangata fefe, ese le tanga maleanga ale tangata o lo toa i le mu. So a whapela i eise fautuanga le i Outou Manuia. E pe e tawa o na tatou li lifa i le memoni awai a wailai le i mea whaitau o tuai ia tala ia. Ese le whaitau wina o le lipoti lea mai le politico. Ese le alu i le lalolangi ma whaitau pe fia tangata e te sila fia o lo o maua le mai. Ese lo walu i le lalolangi ma whaitau pe fia ni tangata i la oea si o manga, i la oea li o pumo mo o pe rua pe tolu o mali liu i le coronavirus. Pese i o le mena le sa whaatufunga i nai le tatou au whaafufonga i ia masina ma le tausanga o mawai. E te tau lava o na tatou li lifa i le upomoni. E te tau o na tatou nau i le memoni. E te tau o na tatou i loa ia mea e lemoni o na tatou alo ese mai lea. Aisea, leanga wha mai tatou o le upomoni na te tuu saolotoina i tatou. The truth will set us free. So e pe o nai sasana i le level o na tau pusilisili, filoti. At tau lava on the land, tau na yese common sense i le tangata. Fufuru o a ao, te tafi le lei ia o lima pe a talofa mas tangata. E ia sanitizers nai e maua, fufuru fa lei ia lima tele o falemai olo ia sanitizers. Ia ma alo ese mai i le pai i isi i tangata o potentially e mawhaiona maua il whaamai. So e pe o nai mea e whautua tuai fo i la tatou o whaafonga foi. So pay attention, because sometimes fo i e leo mo i tele tala ia mo le si iso manga o lo iei o tou, a o le a vea ma mea e oso e toto mau lunga, e ita ai, e alu o lua ai i le loto, ona o se mea na whaitauina. Whaitau mai e ia mai seisi la au. Ia ai ese mai nei lo lana experience o lo iai. Vera, po tau malama ele le mele tau mwhai. So one of the skill sets, if you will, is just paying attention. Paying attention to what's going on. Instead of being guided by these, let's say the media, third party, you need to really test it. I've always used, people are panicky. I've always used this analogy because I think it's apropos. But a fish and a bird can fall in love, but where would they live?
So what that means is there's this thing called love. There's this thing called coronavirus, right? And then the bird and the fish can be infected with it. But at some point, you need to figure out how real it is, what the reality is, what is real. Na whamailo to lua na latu le Costco I le aso. A whamai o le ai mani pe whalta ele. Le mani whangu vai. Yeah, mea nā tu ua I tu o whaelele if you feel lava I le Costco manipulate I latu members. Ina ia pasi atu tō nati maisi me ia on your way to getting the real important stuff I bito I tua. O lantala la nā, whamai la ia toro wala tu nei la ua iai. Ia al mela nā o limiti. Ia masani fo I tātou I Samoa, mai lau card whai el whata o le sinto avele lesi register to swipe ai. So they can't even do that. So they've got the programs, they've got the algorithms, they've got the computers programmed so that way you can't really circumvent that. A lua lava iau whangu vai le card. Ia e lua fo iau whangu vai le card le nā. So, umi la le tala, ona a whapela vai e se manulau tipo, se manatu e tātou te glini mai I tātou mata upuia I Outou Manuia le ua te ai tātou sessions ua mawai. O le mea nā e tātou ata mamai. I tātou ata mai whiwhi le mu e pei o lupe, I tātou ata mamai e pei o ngata. O whetalenga nā o tātou li. A tonu e tau whelana whapea ina o na tātou whaia o le coronavirus. Lea ua maua ina I nei ia le vaenga ma le vaenga o lolangi. Ia, whatalofa ia tapunuu anga vale, whaftai, tapunuu, talofa malo soifua lau sunga, Manuia po kalama. Ia, malofa ila iti, ia whaftai lava, tapunuu, ole. So that's the stock market, that's the coronavirus. Ole sila news item le float nei. Ole mele na tupu ia Harvey Weinstein. Ne whalongo le mena, Vera. So let me read this. Harvey Weinstein sentenced to 23 years in prison. So mo la to le silafia o le Harvey Weinstein o se tangata ma losi tele I nei Hollywood. O ia malo na uso na fail company nata o le Miramar. Sa tele lava lato movies malato whawhiawhia. Ia almela o tupu, pese I lua o tautau sanga taluai na tua inai o ia ele tamaitai. O na ua o le tawanga whaulea mi o Harvey. Ia mene tupu. Yeah, that's the one. So, o le mela o tupu, wa matarola o na su e tangata ia Harvey Weinstein. It's a local case. Ale me o tupu, because of Twitter and some of those social media, o whao ngāla le vaenga le menata o le hashtag #MeToo. #MeToo. Io, o le mela o tupu, o le ngata ina langa ai ia mea sa tupu inai tamaita ia na whai Harvey Weinstein. A wa langa ai fo I masi I lima o whawhine, I le lalo langi au ma whamela lato tala. That also happened to me too. So mela na, ia o wheso o tai umalo langi, ia na le tu atu level hashtag #MeToo. Whele lei mai mai lava ia tangata sa tangata. Peisa abuse e tamaloloa. Pe wa matau na ta tala ai ma ave ai le mōli I vaenga o lo tātou society sa pongi sa. O mena lea lai ona tāua le case lea Harvey Weinstein. O le ngata lai ina si lima o isi fo I whawhine. O si lima ma whaasino I te maloloa nanga leanga ina I latou. Le nana to uru ai le tele o whaipule, resign ai le tele o CEOs.
ina ua whaasino ia tamaitai na whaaleanga e tamai ia. Now, e pei ole mea na tupu o nei la na I ua ia le whaasalanga, le whaamasinoga Harvey Weinstein in New York. Ia nā la ua whaasala ina ia le 23 tausaga I le whalpuipui. Harvey Weinstein will spend 23 years in a New York State prison after being sentenced by Supreme Court Judge James Burke on Wednesday morning. So mela nā lena na tupu nei. Ia le fo e whaatalitali ia na cases I LA, o wapese I ole case nana tupu New York. Ia au le tangata ia nofo mangalue I nei. So le fo la e pending e isi fo I cases e taipei ole nā. Ai ole mea walai ona pese I e tāua ia le mele ua tūlai mai Harvey Weinstein. Ona wale o toi iai se mea e whai e seisi. E toi nā tia. So mo I la tau lava o loo manatu e whaini mea leanga, whaini winga le tauta mālii I te maiti, te ineti, the least of our sisters and brothers. O lea o tūlai mai nei le case lea. No one gets away with it. A tonu lava e tuai. Ia ai whai mai lava. So o mena le ua ye nei ia le legal system. Now, mind you, for tujitia ato le lua tolu tausanga o tūleile case lea. Wa o leisi lea winga o le legal system I le United States ma developed countries. They assume more lava that you're innocent until they prove you guilty. E peo inai a matai le tato legal basis. A le mele na tupu I le Harvey Weinstein. E pese I ua mua o na tali tonuina le victim. So e si ilo lava le lima o se isi mawhamai Me Too. Ona whamai lola I o le tato legal system. Ua mua o na tali tonuina le victim. Ia ona tapena muli ai lea o le guilty o le tangata na perpetrating na ia le crime. So e pe o se wrinkle I titile na I le legal system ma le legal thought le ua ye nei. Ona sa amata lava I le innocent until proven guilty. Ia ale me utupu ia ua tele lava ina tao e tangata malolosi, tangata ia latou loia, tangata ia latou tupe tongina loia, e tule ia lo latou innocence. Ia ai foula le me lea ua tupu mai nei. Le ua tau nei ole hashtag Me Too movement or Time's Up. Ona ole mele na tupu ia Harvey Weinstein. So I la wala mai tau. E pese I ole sina suinga foule ua iei nei. Ua whaatufunga ina ia le nei manatu. Ole amata ona tali tonuina mua o le victim. Ia e whato ata penai le sinasu. Ua whaatufunga ina la le manatu na ia le social media. Wa ana whapela na le tasi pena o le lua ia le fafine e complain ia Harvey Weinstein. Ia atonu me whaia ona kwashe lo ia mai la dolo tele la tutupe al me o tupu. Ua le ngata ina o maiti nane ma ta o la do ingoa ma o lunga me poeata. Ia a wha o ngafo ila le Twitter. Twitter universe. Hashtag Me Too. O le nala ua si umayali mo te maitai. Ia nei ulawai le Supreme Court le nominee le Donald Trump, Brett Kavanaugh. Na foi sa afia il temina. So o le lawa uma I el whamasinonga Harvey Weinstein. Lus fultolu tau sanga le la atu el whapupui. Ono sfulfitu on tau sanga. O lona winga e sau itua I le iwa sfulu. Ia. O le mtaupule na dato o lo nei. Talofa mai ia ta vita tau anuu. Talofa lava lau sunga whaftai le whasoa le nei fiafi. O le fisili a whai ai taofi uma event e iei ta alonga maisi
tau au fianga e ono whaititia le pepesi o le whamai coronavirus. Yep. Pe o le mena le ua a tātou mata lava i le larangi, ma tātou wō i le larangi, ma tātou wō i events hia e longa. Ona tātou mai tawina la i o le upumoni na, o le ala upumoni. Ua tāo fia tangata le o i events na. So e pe o le fisidi la a tāvita. A whai a tāo fi uma events e iei tā longa mai si tau a whainga. E ona whaititi ai le pepesi o le coronavirus. Well, right off the bat, yes. Isa leanga lea ua le o toe whatalofa tangata, ua le o toe mawhatua le tangata i le tangata, ua le o toe mawhatua i le tangata i lunga le handrail, na e latula i a pa i le handrail, o na mawaila i o le virus. So right off the bat, e whaititi ai le pepesi o le coronavirus, yes. Ia e pen o whaiatu. O aina i loa o whaie e tangata le mele e whatupo i si whalave te lea tu nei lo le whamai, nei lo le mai o le tangata i le mai e peise i lava o le fulu e pe o na masani e tātou. O aina i loa o le mafuanga te lea tu i le whaapepesi ina o le mai le na o le whao le tamau ainga mai a i lātou o ua le tamau ainga. Ia e tufa mo i lātou e lo i tamau ainga oina i loa. E pei o le manatu o le i Outou Manuia tātou mata i tuina pea ia mea moni. Tātou mata i tuina pea ma mawhau i mea o lo tutupu i le soifua ma le o lo tangata i lona lava si o manga. Ia o na whaau popo ai lea o tala ia whaitau i le news. So, mana e whasilia tāvita. Wheroa i mai fōi i Lilian, lime wha mai. A whiawhi Manuia lau sunga. Ia, pena fōi in whatalofa atu i lau. Ia te oil tina Lilian lime. Ia lo whatalofa mai fōi i Tala Bailey. Ma lo soifua Manuia malangi mama. Manuia tele leo o nanga. Whape ma le upu fola. Manuia whawhiltua IT a Vera. Ia whaftai tala ua pelo ai mai fōi ia o tāvita tau anu. Fili o le tama o le maua. Fili o le tama o le maua, ia. Tālofa lau whetalenga tapunu. So o le e pei o le moanga ngana le o le fili o le tama o le maua. So e pese i o le manatu i tua atu o le manatu na. E pese i tanga ale le offside o le maua. E peila o le mea o tula i mai nei le teknolosi ma le siso manga le we tatou e ua na maua. So o le mela tau na whai o le o le offside. O le offside o ai ua na maua. O le mea lulu le tangata o le mea na selselina. Ia, mana ia le whaasoa mai a tāvita. Ia, si tātou tātou pese lea, wawai foi. Ia ono watu leo lisa tātou current event tātou te mawhawhau a tili ai.
Ia, pe o tātou mata upuna na mana oe a mata ai le tātou prokalama. Ona pe i ele manatu e tāu atu mata upu ia. Nei lo suenga tuspa ia. Ia ai le avese ai lava le tāu o le tātou suenga tuspa ia. Ona pe se i o ina o lo o ta oto ai le manuia moni mo tātou tangata. Le manuia whaafua loa mo tātou tangata. Le manuia e umi mo tātou tangata. Ma o le manuia fo i na whau mai le amatanga ina ua whato a whaia le tua le larangi. Whaasoro solo mai e ai o tātou tua a o le whatu tuanga. Ia leo o wha wau i o tātou fo i tupulanga. So e pese i o le manatu nā o sui titi e tātou format i le nei vaiaso. A whapea lava olo e whafonga mai le tātou prokalama i le YouTube ia o na kiriki la ia i lalo le share ma le subscribe ta whaadua le longo ia o na temi umalava e tu atu ai i le whaapoponga o le tātou prokalama ia o na longo tu fo ila ia o lau la au. Ia au le tusi whaitau mo le neiva yaso o le Ioane tolu o le whetalainga i Yesu maniko temo o le tala masani. Ia tonu o le a matana o whaitawina ia o na avatu fo ileo ni mawhawhaunga iai. Ia ai le vau ia ai le tu mai fo o so manatu. Ina ia mawhai ona oa i o tātou teimi. Ia mawhai ma o wala e whawhatu ai ni manuia mo i tātou le lumanai. Tas tangata o le ofresei o niko temolo na ingoa. Tasi lewhai pulo i utaia. Waluane o ia ia Yesu i le pō ufai mai i a te rapie. O mātou i loa oio le awa o umaliu mai le tua. Wai le mawhai e se tasi o na whai o ia whaailonga e te whaia. Ana le i a te ia le tua. So pia me mo mualawa tātou te loa o niko temo o se tangata ata mai. Se tangata a o ina. O se tangata i eiso na tūlanga le leila tātou community. I la latou community o le whaseo. O le nuinga o le tangata a powerful person. Someone that's got pedigree. Someone that's educated. So he's a person of substance. Ia le mea lau tupu whamai nā lane ia Yesu i le pō. E le te tele ni mea le leia tupu le pō. Me fo e tupu pō ia e tele lava ina le mana na o tangata e au mai le malamalama i le ao. Ia e pise i lau le mea nana na tupu ia niko tema ua manatu ia e asiasi le li. Ia o na asiasi le i le li i le pō. Ia. Mwhai au na whai statu ala pe i se ana lai na alu niko temo i le li i pō e le alu le vaveao. Pe alu fo i le uli po le tai ao le o so le la. Ia tele fo ia tala e mwhai on tatou whai iai atonu e matamuli o ia o stangata o ina e pangalea lea o le anuti mea ma le nei tau le lea na sareta mai petele ema a fo fau o ia atonu e le ise mea e tupu mai petele ema ia lea la alu iai e tele fo ia teimi e le mana o e acknowledge ia tangata whapea aisa because you validate their cause. Yeah, well, but I think more afapela vete sila fia se me le lei, afapete sila fia se me manui ai oe malo ainga. Ele tawana poi, e tawana e alu, tawana e alu sa ili, pero me nasa fai Nicotemo. O vai atu Nicotemo i whaailonga o lo whaia le li. O vai atu fo i Nicotemo i le ai o ni whaailonga o lo whaia i latou, o lo whai mai o lo ia i latou le tua. Ia ona valu leo na ulu. Nana lai nalu ia Yesu le po. O whai atu te loa lava i ele mena ia o ele o ia i matou. Ali mai. O po tolu whai mai ua tali atu Yesu ia te ia.
e moni o te whai atu ia te oe ale to e whanau le tangata. Le mawhai o nei loa e ia o le malo le tua. To e whanau. Ia pei o le mea lava na o lo o mafofouina pe lava ma o lo li lifa ia le tātou prokalama. O le whai o se mea fou, whai o se tanga ese, whai o ni manatu fou, wha o ngani upu fou, ni upu sa wha o ngaina mua a o le o toi wha o ngaina. E pe o le winga le na, we have this proclivity on this program to always look for new things, to always produce new things, different things, so that way you can have this sense of being called to some place that's out in the future that's yet to be. Pe o mena leo lo atangia whetalenga le li famile li e tau anto e whanau oe. Tau anto e whanau tangata. Mea ia o lo o tō mori mawina o lo o uwhaia. O mea peini mea fou. Ia ai le fou I le tua. In order for you la e access mea ia. It's tawana whanau fouina. Ia on whamaile o niko temo. E mawhai e whapewhea o na whanau o le tangata ua toe ina. E mawhai e o na toe ofi le manawa o lon tina e whanau mai ai. Pawale o le whanau e loe e niko temo. Pawale o le whanau fouina e loe ia. O le toe alu le manawa o lon tina e toe whanau mai ai. So... If you're really sincere about God's blessings and God's future for you and God's call for you, you've got to know where you're at. You have to be honest about where you're at. I don't know e mawhaiona ona fiata mai ia Nicodemo. Aisa, wa tangata o upu. Perseio, o le whaipule, tangata whaiatu la fono, e loa e ia mawhai a ona whaatupu o mea. Ina ua whaiatu la leli e te tawana, ona toe whanau le tangata. Ia pawal toe whanau e loa e Nicodemo, o le whanau lea na whanau mai ai, o ia mai lon tina. Ia, o le mena sai le mawhawhau Nicodemo, ai ina ua wha leo e Nicodemo, ona mawaile ta dole nati lea. I se tatu session taluai e pe o le manatu o le pokalama, say what you mean so you know what you mean. Atonu e mawhai a ona I le mawhawhau o Nicodemo ia lona I loa pumo mo o whatau waa o le toe whanau. Ai se vanga nā lava ua wha leo e ia, se vanga nā lava ua tuu e ia I upu. Wha ofu e ia le manatu le nā I upu matu watu I fafo. O I nā lana wha sa oa I le li. Wha mai Nicodemo e whawhewheo na uto e ofi le manawa lo utina. A tali atu Yesu e moni o te whai atu ia te oe a whai e le whanau se tasi le vai maleanganga I le mawhai o na sao o I le malo le tua. So le whanau le vai o le whanau le nā leana na ta uai ia le na leilo e Nicodemo ina ua pāle vai o lontina whanau mai loa o ia ina ua whatu a whanau mai whanau le nā I le vai ia o le whanau le I le nganga ia o le me ese me le tala noa ai le li ua e whanau mai le vai ia e mawhaiona tu e whanau o I le nganga whamai a le whanau se tasi le vai male nganga le mawhai o na sao o ia le malo le tua. Le ua whanau mai la le tino o le tino lea. Le ua whanau mai fo I la le nganga. O le nganga lea. So, pe o lisi lea metotia, lisi lea tū le whao ngai e tangata e tau mwhai whapula ai le dichotomy lea I le vāo le tino ma le nganga. Le whalau whao ngai e le li o Yesu whamai le li o I la tau lava whanau mai la le tino ia o le tino lava le nā e ia tangata
e taua ia latou le tino te fiua talanoa atu ni mataʻupisilisili mani faatufugaga faale mafaufau e mai ia latou o le karite mai ia latou o le mea le tino e whingatā ia latou ona tuu o latou mafaufau le faaleagaga ia mai la le alii le o tagata la ia faapena pea i le afaina o latou ana na fananau mai le tino a o le ua fanau mai le agaga ia o le agaga lea so e tau lava ona tatou iloa o le tagata atoa o le tino ma le agaga e mawhai ona e tau mafa fa le tino and you're healthy ia e mawhai ona ngā lala lo agaga mawhai ona oti lo agaga so whamaila le lii well tino ma le agaga au e te ofo o wana o whai atu ia te o e au ina toe whanau mai Outou e angi le matangi le mea loto iai o ia te whaalongo fo i lona angi e te leiloa le mena sawai ma le mea alu atu iai pena i lato uma o e o whanau mai e le nganga I think a mafofau i tatou i le manava breath e mawhai ona tātou i ite ai i le natura o le anganga, i le genre o mea wha le anganga. O le si meu o vaaya i nei a tātou i Amerika o tele au tangata o le yoga. O le yoga, ona o manatu le, ia, o pawal mea le yoga o le whai o le tuu o lo mafofau i lau manawa. Be present to your breath. A tonu o lo o whaatumu e le yoga se ngā lala le tangata mo le anganga. E wasa e lava tātou spiritual practices e pe o le whaalaina, o fontatalo i vaveao a stonai, o le halu i le maunga, e pe o tātou spiritual practices na sa ngalue inai, ia, well, ngate o tātou tino, ia, sa whapefo on tātou ngalue inai o tātou anganga. Ia leo o vai le tula i meo le yoga. Ia, o te manatu o le mafuanga na, o na uangalo ia i tātou. Le tāua o le manava, le breath. Ia, le lau whamaile li, whapenale winga o le nganga, pe o le manava, pe o le angi le matangi, tātou te le loa po whesa wai, tātou te le loa po whea lu iai. Na tātou wa aia tu o lo ula au, na tātou wa aia tu o ma li lili tangata, ia tātou te le loa po whesa wai o whewhul mea lu iai. Mai lale e whapena i lātou o e whananau mai le nganga. Mai te tau ona to e whanau i tātou i le nganga. E tau ona to e fuata ina o tātou a nganga. Tau ona to e sui la tātou manawa. Ina ia mawhaie i tātou ona miliu i tātou whatasi maleli. Paupo iwa, o tali mai ni ko temo. E mawhai whapewhea ia mea ona whai. Ia tali atuai leo Yesu o le oa o Israelu. E te lei loa e nei mea. Moni o te whai atu ia te oe. Mātou te tautala i mea ua mātou i loa. Mātou te moli mawina fo i mea ua mātou wa ai i ai. E le talia mai e o toula mātou mau. So o le sialea mea e te tauana i ai le tangata. Sue sa ili mo le manuia. O lea. Honesty. E taua ona sue mua le tangata i a te ia. Whaamaoni le tangata i a te ia. Alofa i le tua, alofa i le tua oi, pe ona e alofa i a te ia. Mua lava ona sa idi mua le tangata i a te ia. Ona i loa ila ia o le mea mawhai e ia, o le mea le mawhai e ia, o le mea na te iloa, o le mea na te le iloa. Awa o le mea na len tupu ia niko temo. Ua tala noa nei maleli i, ua mauti noa lava e ia, e iai mea o lo o iloa e le li, e le o iloa e ia, mai o lo o fia iloa e ia. Mafuanga na lena sau. Ina o whaiatula ia le li i le winga lea o le toe whanau, o le toe whanau o le nganga, toe whanau o le manawa.
Ia o valvalu le uru o Nikodemo fa mai fape fea ona fai nā mea. Ia ona fai atu leo le li. O oe le tangata ata mai. O le tangata ata mai. A e talitonu lava iai. E mawhai lava ona fai o mea ia. O te tala noa atu iai. A e su e lava iai Nikodemo. E mawhai lava ona maua e oe le mea lea. E pe o le isi le nā kano na whaavae fo i o le tātou prokalama. O le alea. Ele oi inei ato toa le manuia o le atua. Ele mawhai fo na whaalango la foa i le tangata i naia o upu lua malu tangata ngalue whatau waa. E ato toa i le manuia. O lo i ate oe fo i le manuia o le atua. E pe o le isi lea kano na whaavae o le tātou prokalama. It's not more than, it's not just I don't have all the answers, but it's more like the totality of the answers from now until tomorrow and then the next month and the next year and the next generation is an amalgamation of all the totalities and the truths and the manuias that we all have together. So pe ole tosi nini I ina le na o le manatu whaavae ma le kanona whaavae le Outou manuia. Ele o iate au ato toa le manuia. Ara nafo I sina iau maa te tauna tongi mai te tonu. So mena o te talia tele ina ia I le whaasoa mai ale o ai lato o lo matan mata mai o na elo manatu lava o lo ia oefo I ia nisi o le manuia o lo o saili a whaafailele nei. So say it in another way, you have a moral obligation to be all that you can be, to be all that God has designed, has in store for you, that God is calling you to be. You have a moral obligation, right? To be all that you can be. Just like I have a moral obligation to be all that I can be. So that way we can piece together le mea lea o le Outou manuia. O le mea la ua langai manatu na ona o le tali le nā le li na tali ia le fesilia Nikodemo. Whamai Nikodemo, whabewhea ona whai o nei mea uma. Ia, an whamai lole oe le oa o Israelu. E ulava ne e loa mea nei. Ia, ona whamai la o le li I whaupus futasi. Moni o te whai atu ia te oe mātou te tautala I mea o mātou I loa, mātou te mōli mau fōi I mea o mātou wa ai iai. Ai le talia mai o tou la mātou mau. So, e pese I o le winga o le manatu o le li. O le mea lea o te tautala ai, e sau mai mea ua o mori mawina, ma mea ua mātou wa ai iai, ma mea ua o mauti noa iai. Lea o te tautala atu ai. A whapela o te tautala atu ia o le level le nā. E te tawana e talieina. Or at least e te tauna I ite oe. Pea sa o le mela wha mai ai ia le li. Ai sea langa le tautala I lunga o le malamalama, tautala I mea na wa ai, tautala I mea ro talitonu. So, e se la le tāua o le tosi le nā, because a Filipi la ia le slide le nā, e mawhai fo ona tautala mai Nikodemo ia Yesu I mea na te iloa, ma mea na o inai o ia, ma mea fo ia malamalama iai o ia, ma mea talitonu iai o ia, ma whai ona tautala mai ia Nikodemo ia Yesu at that level. But ia te leo mawhai ia Nikodemo ona whai le mele nā. E leo ia te ia, le upumoni, le mea sao, e leo ia te ia le mele ia Yesu. Lea attract ia Nikodemo. Whamai ia Nikodemo, e le mele nai a oe Yesu, peo le misi I nei.
Ia, ona fature o Yesu, ia, o le mea nā lea lau te whai atu ai, o le mea na o mōli mawina, le mea lea o te wa ai i ai, lea o te tautala atu ai, o mea nā, o te lea o tautala atu i ni filoti, o te tautala atu i ni manatu o nista ngata na tu mai a te auna o wa o ina whatau loto lea na tu watu le i a te oe, lea o te tautala i mena. O lea o te tautala i mea o wa ai i ai, i mea o mata i ai. I ona whai atu le o la utala, ona wha ofula ia e au whamatalanga mā upu. Mea o wa ai i ai. In other words, o mea moni lava mea nā. O mea la nā le e pei attract ai ia niko temo i le li. Ona e pei o ana mea o mea moni. Ele ni mea e ao mai le a onga, ele ni mea maua mai ni tusi. O mea lava na wa ai i ai le li i o tutupu. Ia o le mea nā sa moli mawai o ia. Ma pawala le tali a le tangata, the only appropriate response to truth is acceptance. Ufa mai la le li ia, lea o te mori mau atu ia te oi, mea o te vaai ia, ema mea o te mori mawina, ma o tau tala atua ia oe. Ia, nā te leo talia. Nā te leo talia. Whamela rewha upus fulua. A whai o whai atu ia te Outou i mea oile lalorangi. Ai le te tonu mai Outou. Pe whape wheo na Outou te li tonu pēa o whai atu ia te Outou i mea oile langi. So nā ua tāwa vae le li. Le existence o le tangata. Ia malona pale whengai ma le tua. O le tua ia e omnipotent, omniscient, omnipresent. Pulea le tua ia i le tua. O le tau e velo i le mani noa. O lona fina ngalo e whaito tasi. O le tua ia o le tua. Ia, le mea le whai atu ai le li. O le whai atu le li i mea ia whaale tino, whaale lalolangi. These things that are subject to limitations of space and time. These are the things ele te tau na fina wina se vanga nā o iese whawhita auli le mawhawhau le tangata. So, a whape atu nela utala ia oe, o le microphone le lanu liuli. Ia, ele whawhina wina ia le upumoni le nā, lewa o malamalama i ai, o mori mau i ai, ia lewa o whai atu ai, o le microphone le nei au liuli. Nā e mawhai lao na whamaile tangata, well, le liuli e le se upu le lei, e le anga, le upu le nā e ave tangata na polonga, ma. Ia, mawhai ona lele le manu i nā le area nā. Whamaila le li o Yesu, e whawewhea ona ele te tonu le mele o te whai atu nei i nei. Ana te fia manao e te fia alu e te talitonu i mea i ta latu atu. E pe o le winga nao le o le whetalai ngā le li. A whai o whai atu ia te Outou i mea oile lalolangi a tau te le talia ina. Pe whapewhea lao na Outou talitonu pea o whai atu ia te Outou i mea oile langi. So pero winga o le whetalai ngā le li o Yesu e mua ona tolo mua ia ona pipi ila ia tu, ia ona tamo e la ia. Al mela e manao ia Nikotemo, manao Nikotemo e tamo e mua. Ia aile i pipi mua ma tolo ma savalivali. Pero mela manao ia Nikotemo o le ai o me ai ano. Ia e fatu le li, well, tau mua na inu sina susu. Inu mua le susu. Malolosi loa ia iwi o le pepe. Mawalo na manatu, ia ona watu leo nai me ai anungase ma me ai lolo. Fopus fultolu, lei fo isitasi nā lua e le langi, na o ia nā luifo mai le langi. O le atali i leo le tangata o loo i le langi. Yeah, it's almost like an iteration. E pe o Ioane le sa tusia le tuspa ia e le ai fo ise tasi nā lua e le langi. Na o ia nā luifo mai le langi. O le atali i leo le tangata o loo i le langi.
Ia, e pe paule manatu o langa i le whaitaule na e wheso ta i mea uma. Wheso ta i mea uma. Whapes wha e pe ona si tia i lunga i mose o la ngata i le vao, au en wha pe ona si tia i lunga o le atali o le tangata. Na i maua leo le wha vau i la tau e wha tutua i ate ia. Ia, nau i itele li i lana ngā luenga e whai. Na ua tau wha pula pula atu e le li i aniko temo i le ngangana ma le tala tuu e malamalama i niko temo o le ale tala tuu o le tala i a Mose. Mose ma le whanaunga Israelu sila fia o mai tātou le tala fast food tausanga o il tasiaso ua ami o le angata ngata i o na saula i o le ngata. Le ngata ua ati. Ua aita ngata ma ua mali liu ai to ngala wapi. O te talo leo le o Mose i le tua o na whamai leo le tua i a Mose. Mose tango e fause ngata apa me mea. O na si i la i e lunga o le la au matu i le o ngata tonu o le tu ngala wapi. O na whaatonu la i o tangata a iei si e utia i le ngata uongo. Pawala la to mea o le vaai i le ngata apa me mea le na whai e Mose. Ia ona sawa i leo i la to mai leoti. So whamaila ia le li o Yesu o le recurring theme le na at taona whai. E peifo i la olo usau i le lolangi nei. Na usau lava o te whamalosi o te alu i le satauro. Ia vea o mangata apa me mea i o tātou fo i tupulanga. Ma tupulanga a muli. Whaatau a utia lo seisi le angasala ma le ngata uongo. Ia paulava la lato me whai o le te paane i le satauro o Keriso. Te paane i le ngata apa me mea. Na whaia e ia ma le finangalo le tua. Ia ona whaaola ina i lea. Ia e pei o le talalna. Ia ua alu lava ia le talanoanga le li ima Nikotemo atonu mwhefo ina fesili tangata ia nei la sao ngā o le fiafia Nikotemo ma Ioane el Baptiso. E lua ia tustusinga o iloa ai ua whanau fowina Nikotemo ua suilo na manatu ua matua lo na whaatutua o le memo mua ina ua o mai ia tangata mali poti mai i si farsaio mo staulanga mai lato lo va il tapo inga ayudaia ngā luenga wha malo loa Yesu o lo fai na whai atu la ia o staulanga farsaio a mena tau le pu e ai ia le li o soli le sapati o na toso mai le lunga i nei sei avel wha masinonga ia o pela ua ino si ai nai tangata ia o whamela farsaio ua tau mana na o foi tau te liu lotu o tau mana na o ea tau te o whaatasi ma le li o tau fia e iana tala inga ma ana mela e whai ia o nosu whaalava la ia o Nikotemo mai Nikotemo ia le ai o le o te tele ia tātou inai tau le lea ia la e fo e lātou i lātou fo i whatufunganga ma lea o ina a le tātou ama sani ma le tātou tū e le whasalaina i tātou stangata se i vanga nā ua tātou whalongolongo i lana mau innocent until proven guilty so pe mena sa finawa ia Nikotemo i la lātou whanutanga whawharseo i le tasiaso sa tū o ia mō tangata sa tu o ia mo istangata so sa tu o ia mo tangata o lo aveseina sa tu o ia mo leli ia male melono lua la tatu te loa ina whanau fowina ia Nikotemo ia pe o la ua ma Iosefa le Arimatea la ua na sa whanoi ina le tino Keriso ina ua maliu ma ia Pilato ina ia teu e la ua sa whaile pulu
le aloe, whewhiloi, sa te ua i le tino le li i na ua mali ua ia, o le li la leo Nikotemo. Ia o ia na sa ia i la tona tausilangi ma pa ia le tino le li. O meu whamtalai na i tala na o i nā tātou te loa ai. Na toi whanau le nganga o Nikotemo. Ia mao se o nga fo i nā mo i tātou umalava, i le nei fo i vai aso. E te tau lava o na sui o tātou wanganga, tau ona toi whanau fo wina i tātou i le nganga, ma te tau fo i o na fua mai le whanau fo wina o tātou manatu manganga, ia tātou ngā luenga e whai. Ia, whatalo whati a tawita tawanuu lea ua fesili mai, o le isi manga o le fesili whamole mole. Lausunga, e ono tā ofi ai ma le sauni ngā lotu i aso sā maisi o loo whaaprokalama i se kalesia, pai lato sauninga ma binko masiva, pe a whai e whaetiti ai le whaamai lea, o le coronavirus. Ava tele mal whaaloalo. Ia, e pe o le mele nā e fitu tonu lava ma le whaife awolo va ia au lotu mai kalesia te to dasi, ia soala pule fo ima i lato lo va ia le tu i fafo, o tapo inga, e pe o le fifilinga na e tauna na whai i lato, le ngatalai i lotu, ia whapena fo ia bingo masiva. A tonu e whaititi ai fo ia le whaamai. A peona whai atu le whaamai leo le coronavirus e pei pau tangata ia mali liu i lau lea whai tau. E peo tangata mātutua ia o le leila lato immune system. Ia matamiti fo i la ite le develop ato toa ia le lato system e te atu i virus ia. A pe o le melna leo lo iei le coronavirus i lau whai tau. Ia, o le winga o le tala. E pe al fru le mawai fo i tato. Ai o whaonga ina tangata le fefe. O whai ma mafu anga e poloka ia le tele o isi me ia. Ia, le ngata lai le actual fear, the perceived irresponsibility. Wape o lisi name leo o whalongo tua ia ua tele ina taofi ai ia falesiva ia ma isi fu e kalesia ma ulotu. Ona e tele atulo lato popole ne te i ua whaatanga ma te tala a PCI se isi le virus mai oine maliu. Nei lo le PCI o se isi le virus ma le maliu. Ma le PCI fu i tangata. Orona winga ua fua e tai o whalapo putonga ma lotu o le pinko ia le risk. Ia ona lato urla ia, ona lato lilifala ia. And then they have this proclivity towards abundance of caution. E si lau tia lato ona tonga fitia. E si lau tia lato le puipuia nei lo tonga fitia. Pe on mena le ua tula i mai nei. Si tāmil tato pese, Vera, whamolmole. Mana i City. Oh
Ia ole tatou prokalama nei ole i Outou Manuia, lo tu sa atu tatou falfasalau nei Long Beach. Deu ngā lima masi ufonga o tau fo. But before the break, we were talking about the coronavirus and its impact on the churches and the gatherings and all that stuff. Ia, ele oa o se conspiracy theorist, although we probably should have some sense of conspiracy theorist going on. But e lo manatu o lo o whao ngai. E tangata ia le whaamai lea how shall I say, e sasa ai ni tupua ua tā ua lewa na tāpua i e tangata. Let me explain a little bit. A fesili tātou po le haleanga salau pitu sili na mātu ia i le whengainga tuai. O le tali, o le ifu i tupua. O le anga salau pitu sili le nā o na mātu ia i tustusinga a le whengainga mua. O le whai o se isi o tua e ese, na ilo le tua e ola ma, tupu mai e mea le lei ma. So, e lalo manatu, ua mamao a i tātou male atua ola. E ua paa atua ina i tātou isi atua e ese mai nei lo le tua moni. E lo manatu, lo a manatu whatau wa ana o awa. Ua faa atua ina i tātou isi atua e ese mai nei lo le tua moni. Ua tātou tāpua i ai. Ua alua ia tātou tupe. Ua alua ia tātou taimi. Taimi o me leto e maua. I le tāpua inga o le tua lea. E whero manatu o tūlai mai fo i a lātou wharaseio. Ma lātou osi taulanga. O lo o tūle ia tāpua inga i le tua lea. So, o mena leo te manatu o lo o tupu nei. Mai o le mafuanga fwela nā lea na pa ua i le stock market le na tātou talanoi na le amatanga o le tātou segment na nei. O nei e lo manatu o le nā ua talepe ma lie ele atua tupua lo tātou tāpua ia. E lo manatu lo whapeina fo i o na whao ngā ina o le whaamai leo le coronavirus e whaima a walai talepe ai ia mea o lo o tāpua ia nisi.
te inga ele news article le le tourist industry. Le foi la ua safa ia le I latou ia e o I meli, the cruise line, ona ua o le wha lea. Ia a Filipi fo I la isi tu ua fefefe ia company ia. Ane I te I ua le talia ia a latou offerings, ne te ua le whatawina e tangata a latou trinkets. Ia ma o le ua matau tau wha pa uai. Pa u pa sese, pa u ia tau hotels, pa u ia ta vale. Anyway, e pe o la utoe ta atu le na ia tali ai ia le fasili na tu la I mai au le whaial tato break. Who knows? O ai loa. E leo I neise ato toa. Ai lo manatu a tato whamaoni lava o na tilo I mea lo tutupu. Ia I tātou, ma au tawha I tātou, ia na tātou I loa I leo lo soifua pēr le atua. Ma o te mi umalava e se ai ia le wha mua le tangata. Le te mi umalava e mamao le tangata ma le atua. E ia le melea o te vai pe lava e reset le tālonga. O mantua I nai ia le olo papelu, si le fia o mai tātou, le tala o le tātou whatutuanga. Ua discover latou ia le ele le nae e mwhaiona tu ule isi piliki luna o le isi piliki. Ua matau na whau I latou piliki o na whau lola I. It's a new technology na wai teimi. O na matau na whau mene o olo. Ina ua maua I latou le piliki. Ia ua whau. Mātango fie fale, mātango fie ai. O na whamaila I o tangata. Se o maia ina se o tātou whaua le olo. E taulo na I uilunga I le meolo I ai atua. Ia o na tātou no nofo I le whatasi mātua. Ia sila fia o ma tātou o wa ai mai ia le atua o alatu le meilunga. O na whamaile o le atua se o tātou wane I e wha ese ala donga ngana. So inana na reset e fo ila langi ta ape tangata. O le mumu mai I ta ape. Ia ele ngata fo ila na ia o le teimio o le lolo ia noa. Sila fia o ma tātou le tala. Ia reset fo ila ia ele vai ma le lolo. Ia to e amata fo ila ia. Ia o amata launa le fo ila e lupe nei le mele fa mai environmental so le o matua global warming e o mele teimie le to e ola ini mei lungo le fonga ele le ua li usua vai ele pole I matu ma le pole I saute ma ua si el sua sami la tu Pasifika. E pe o latu tala la ona ua tele lo tātou whaota, tele lo tātou tu uina o kasa o ona I le siusio manga ma le ea. E le o mafua ai ona mafatua ia ngā ruenga le fofonga. Who knows? Ale winga o tala, e iei lava le winga lea o le atua, ma mea na ia whaia. There's a reset button. A alu o lua fo ia o tele le alu lisi tu ia tu swingi mai fo ila ia. E lalo manatu mea o tutupu e pe o le stock market crash, le coronavirus, ia ma le me fo le o tutupu ia Harvey Weinstein. O lo o fafangu mai ia I tātou ia whatutua tangata o le nganga. O lo o iai isi atua o lo tāpua I iai tātou. Tāpua I iai tangata. Mai o mai le teimi e to e reseta I le tua ia ngā luenga le fofuanga. Ia, o le whaapoponga nā I le tātou segment lea umatu nei. Se whaawau perfecta wina o whaiupu ia o le Ioane tolu o whaupusfuluono le wo iai I le whaitau. O wa whapelava o nā lofa mai o le tua I le lalolangi. O ia au mai ero nā tali e to tasi. I le whanos tasi e whaatutua I a te ia. Ia maua e ia leo la whaavau. Tau roto umai tamaiti ia le Ioane tolu sfuluono. Ia.
le fopula sulfitu fa peron faita wina wa ele I wina mai ele tua lona tali I le larangi ina ia fa masino I le larangi ia fa aulaina le larangi ia te ia so o tatu tala noa nei ia tua nei le tua paala le tua moni le tua o golden calf o le tua ola le tua e tapua I tangata ia ma le tua moni o le sile winga o le tua moni le au mai ele li o Yesu o le ala winga o le tua ele manao o ia ina ia whamasino I le lalorangi ele manao o ia ina ia se oe e pe ele o lana taunu unga le na au lea a ia whaolaina le lalorangi a te ia so a ia whaolaina le lalorangi a te now o le tua ala ia o le tua e pule ia e le mwhewhen isa tātou tala leanga o le tua ia sovereign God e whaia ia lona finangalo a lona tali I la o lona tali I Keriso Yesu o le mena leina sau Yesu I nei ele ona ia whamasino ina tātou ele o le mele nana leina sau le li e whaola tātou o mai le ola Jesus wasn't brought here to finger wag and say, oh, no, that's not the purpose of the Son. The purpose of the Son is to save us. Yeah, mai a tātou no whalama extrapolate le nā foi moanga ngana o le foi upu e pei e tua mai o le foi upu lea o malamalama o mai tātou John 3:16. Ia ona tātou I loa ai le winga o le tua e pei ona au mai e lo nalo o Yesu Keriso. Mele lea alai ona central ia le Yesu Keriso I le theology a tangata Kerisiano. Mai a tātou wa aifo I lava I talama ka nona tangata e Peru. O loo iai fo I nai winga wha Keriso o tangata e pei o Samuelu, tangata e pei o Eli, whengainga tuai, tangata e pei o Josefa. Pei o lo iai ia lo lato winga whaola. Ia e mole whatutuanga lava Kerisiano. E tāua tele le ngā luenga Keriso. Me naina ua su e a paulo I lana pale whengai fo I ma le tua, ma whaali mai o le tua ia te ia. Whamai alan tala ota uma me uma ina ua o maua Keriso. Ina ua o maua le archetype lea e ofo ina atu lona soifua moisi. Ina ua ia maua le archetype lea e winga tutusa ma le tua. Ai ua wha lalo o ia e ia lava. Ua whai mo ia le winga palonga. Ina ua maua lo e paulo ia Keriso. Whamelan tala ota uma me uma. A tanga ine ai tusi duspe lua va tolu o tusi o whangenga fo. Tusi e paulo. Manatu o paulo. O ana manu lauti. O le alal mena le tu lai mai eise. Whatu tuanga e ta o le Paulina. A wā o le upomoni lava ona manatu umaia lau tua ia. Ia le duspa ia le whangenga fo. A mafuanga nala ino le tu lai mai. Ona ua maua e Keriso. E tasia le launga paulo o ia Keriso. Va ai ona poponga. Va ai I tala o datou whatutuanga e peona o mai the gospel writers. Ona ato toa lea o le finangalo le tua ia te oe. So e tāua lava le o ngā tutonu o Keriso. So awha pēr lava la e tasi pē lua na iau me maua le tātou Bible study le nei aso. Ia o winga o Keriso. Ele isau e whamasino le langi. Ia whaolaina le langi a te ia. O mantu ina le tala nā I se tinale nā na maua atu le vaveao o lo momoema ma le si tangata. O na watu rola ia o msalopo o te itai o le lotu.
Atua toso mai si tina, toso mai lumo le li o na whai atu role o la lātou tala. O mātou maua le nei whawhine o mulilua. Whamaila mātou tu la fono. Na tu ina mai mātou ia mose. Au mai le fina ngalo le tua. Tongi I maa se I oti. O le alauna. Ni a whale li. Tu silo na lima I lungole. Ele. Tu si e ianga sala tangata umaia na umai e mamoli mai le whawhine. Si ilole o lo na ulu mawhai atu. Se o tō e le aisa nanga sala. Ia mua na tongi na maa. Io ele awina mai ele atua lona atali I le lalolangi ina ia whaama sino I le lalolangi. Fesidi po e se o ia sao. Ia whaola ina lalolangi ate ia. Opus fulvalu. O le whatutua I ate ia le whaasalaina o ia. A o le whatutua. Ua uma o na whaamasino ina nei lava o ia. Wa e le I whatutua lava ia I le ngō le atali e to tasi o le atua. Ia, tāua le whatutua. Tāua le whatutua. O tangata e whatutua, o tangata e talitonu, o tangata o anatanga e atangia ai lo na talitonunga. E leo o le whaasala I ate ia. Ia o le tangata e le whatutua, tangata e le talitonu, tangata e masalo-salo. Ia wa umon whaamasino ina nei lava o ia. Ia, o te manatul a whaangatai ia le tātou Bible study, tātou tātou le tātou pese lea. Whamela ITA na ia tātou whaasalaunga ia whai atu. Ia o na whaumalole o le tātou mafutanga le nefiafi. Ele sawa tu seta
satu mawile atua Watoe fo itua Ua fai leleanga Pese pua Watoe fo i lelo pala Mana o mia le whaafoina leolanga A le toe whana hui le vai ma le anganga E le sawa Tasi le malo le tua O e whanau mai le tino lea A o e whanau mai le anganga O le anganga Samoa lo watunu pele ileanganga E moni wa wina sio tatunu ile tala leleia Yesu Keriso O le foto O le mawalunga O le atamai wa eiai Ai fai mai Yesu O le toi whanau o le tangata O le salamo o le amai le whaia o le angasala Ma toi whanau whauina Ma toi tuina atu ato toa olo na olanga au auna ile atua E tusa malana fionga whauina O le ana whetalaia Yesu ia niko temo A le toi whanau ile vai ma le anganga Ele sawa tu lamba Ile malo le tua A le toi whanau ile vai Ma le anganga Ele sawa tu setasi Le malo le tua O tala tomua, se fulu malelua tausanga o le tamaitiiti na lavea i se taavale, e to alua fita Amerika wa maliliu, to atolu wa afia ile a ai o Long Beach ile coronavirus, ona ole ave taavale o na. O le taia o le asolua na tupu mai se whaalawelave ina ua maliu le tamaitiiti, e se fulu malelua tausanga a o savalia le ala molana a onga. Na tauina mai le reporte te tonu ia Mary String e whapea o le nei wharawelave ua ngotu ai whatu o lea ai ili tinga o Los Angeles i se sifo. Ua maleifua mai lea ai ili oti o se tasi o lo la tau tangata i tau malo. O le uli o leo se su ena ia na whapea o le a utama whailava e ave o le nei tala whaanoanoa i le ainga o le uba maliu. O lo ualo i le nei o watu i le ainga ua maliu i ia ilunga o le ala. Sa ia foi ona whapopo e whapea e whaingatā telefo i le mātua i le mātua i le maleifua mai i le nei tala whaanoanoa.
Sa tau no ngatu le vaenga o le iwa tasi i le nei whaaravelave, ma la tau o na fuaina le ala, ma le mga ala, ma le sawa, atua e fo i ma le lautele, ma le savalia o le ala, e tu sai ma fuafuanga o whaaravelave. Na whapea o na saunua le taitai o le tari o le whaaravelave whafua sei, e moni lava sa timu le tai ao, ai le o le avea lea maala, watua i ai le timu i le nei whaaravelave. Sa io na whapopo whapea whaamore lava i ave tāpale lava, ia whaauta o lo Outou lima, o lo iai le a upenga pito i sili o na matautia o le tāpale. Sa ta mawhai o ia le se senio le ai e tonga fitio i lātou, ai peta iane o le mawhai lava, o lea sa tau no tuai le mga wenga atoa, ale au fui mu masilinga fo iro lātou tau mawhai, ua maliu o ia. O Abram Trejo, e se furu marilua o na tausanga. E to alua fita Amerika ua maali liu, o lea sa whapea ile manatu te tono le si ufafonga o le tai au, e sili pe lava le mamori alo i atu o le au, ma tō atu o le pulo e tu sai maro la ua tā mawhai, ua o maile oti matalai o futau, sa veai o lua ma upenga sili e tauai o le taua, o la uro ti ute wha ane malo i le wha angaloina, a wā i mato umalava i le file mu. Ia Manuia la o lua malanga tu le langi i le malo e wha vavau, ia Manuia fo i le langi whaatafa, alo whaanga o le sifa fonga o le taia fo radio Samoa. O Banko Manavas o ila ua i na mali liu, ina ua tau atu o le taua e whaato i lalo ina i le vaenga ua taua o le ISIS. O le tau mawhai lawa i whaale au ngā ina o no fuanga o lo whaaporkalami na i le nei vaenga o mea tau, atua e fo i mane vaenga o lo lalafi ai o ila tau. Na ripoti ina mai te Tony Daniel Wallace e whaapea, na mali liu ila ua i le asosana te atu nei. Au le nei whato a maua mai o la ua tino, ona o le whai foi o sina fuafuanga i le file mu mo le savalinga o le vaenga tau Amerika i le au mai o la tau tino ma le file mu. O Banko Tolus fu mare ono tausanga mai le ai o Simi Valley i California. Mare kapiteni o le vaenga o le au tau o Moses Navas e Tolus fu mare wha o na tausanga mai le ai o Churchtown i to tonu lava o Maryland. Sa la ua o na susu i tau au i le langolango ina o le vaenga pui i to tonu o Iraq, ma le vaenga o le pui o le tala whatai o le saunga lemu lau tele. Sa whapea o na whatasi atu o le vaenga au atua Amerika i le maumana madaliliu au o ila ua, pe tu sa mani tolu sa fulu mani fitu o maila lima mau mai ma Erbil. Sa ia na whapea no wia lima mau ma whatafa o na pui ngalava i le file mu ina ia awane ila vevea ila tau i whana mai i lunga le maunga e le vaenga o le ISIS. Lo la tau lea o na lalafi tonu o ana ma whawhawai o po mo whaaleanga ma whaapapa i lunga o le auta fore au vai maunga. Sa whapeo ni ai fo te tonu le tari a toa lava o le file mu o te tonu le vaenga le malo. Sa ia la tonu lipo tia whapea na maua mai o la tau tino i le taia o na nafi. Ia sa whapea na fo na whanumerina ma tau ina mai a inga o le nei tala whaanoa noa. O le aso lalo i pe tonu o le ripoti al malo e whapea sa taimi o luma tano mai o la watino e te tonu o le malo o Amerika. O lea talo tuai ma le whaalualo whapea i atai tato umalava lo whaafonga mai le nei tolu i a manatua o nei ainga i a o tau talo sanga i a ai mai se foi le pata talo i a te ilato i aso ele au noa. E toa tolu ua afia i le ai o Long Beach i le coronavirus. Na whaalia i le ai o Long Beach i le taimi mua lava i le tai au ana leila e whapea e toa tolu ni te ngata ua afia i te tonu o le coronavirus o lo i te tonu o le ai. O le mea sili o na taua o le maanga whangafa ma le lava tāpena o le ai o Long Beach i le whare whapitoa a wāre whaama i le nei. O le tāpenanga mamau o le nei le ai o Long Beach sa whatupeina pia lava i le ai o le nei whaamoe a wātong fitinga o ngase. E to o lua tamaro lua ma le whawhine to tasi o whapena no lipotia mai te tonu le ofisa o whaamai ua afia o i la tau. Sa whapena foi o nei limo o le CDC o le nei sa i linga. O le to lua o i la tau na malanga atu i la ua i atonu o lo sa sa waile nei whaamai i whafo atu o Amerika. O le tasi o ia sa whapena na whai malanga pio i te tonu o Amerika
ma faina mai o ia ai ato ai foi mas tete ua faina. E to tasi la o lo tawhia le whare mai o puipuinga ma wha mai, a wa e to o lua foi i la ua lo whapena o na tongwhitia i le taiminei i o la ua ainga. Sasa o le whaipule o Robert Garcia whapea o le wha mai le nei, e le tu ma maina i le ai o Long Beach, mani matangari wenga o wha mai. O lo tama whainga lava ina ia maua le vai fo ina ia whatama i ai o le ni wha mai, matula i mai a ise a la Manuia. Sa io na wha popo i whapea, a whai e te rangona inga o e mai e tatau ono e nofo i le whale, a e haru ewa ai o le whale mai. Mua lava o ne wana au i le whale mai matau iai o tūlanga wo iai o lo tino, a e te li malanga atu i le ala. Sa whapeo ina whapopo i au ngā fo ina nofo mare to tasi e tau sia o le mai, a e le tatau ono nofo umare to tele e tau sia ono le puipuinga i le pepesi i le lau tele. O se awe ta avale o nā tele, ua mali wai se pepe malona whapea e tausanga i titi lava o ia ona o le awe ta avale o nā. O le nei whaana velaive matau tia tele, ona o le ta avale sa whapena o na sopo atu i le ara o sau wai o ta avale, lea na wheto ai ai ma ta avale la o pase se le upur, whapena o na lave ai ma ta avale na paka i le wala. O le li pule o le matanga ruenga o whaana velaive sa ia o na whapea, o le tama titi nei, ele i whaia o se la tau fusi pau, sa whapena fo ina whaana tini ati ato i la tau i whane mai i ta avale ale o leo. O le tasi o le masanga na mamori atu le whane mai le helikopter i ta tonu o le UCLA Medical Center i Torrance. O lea na whapea na maliwai o ia. Sa whapea o na mau mai o le ripoti o le tina sa mau ilalo o le foiuli. O ta maiti foi sa whapena o na mau i ta tonu o le ta avale ele i whaia o ni la tau fusi pau pui puia. O lo i whale mai nei o i la tau umalava ato ai fo i maritina o lo maua pia lava e wha asua ava. E o me le taibile nei maua o le tatou ripoti e whapea wa maea o na tūsia uma ma mori atu o le morianga o ia e tu sai male nei whaana velave. O na morianga o ta waja tonu o le awe ta vale i lalo o le o na ato ai fo i male le whaai te ete. O lo mori mau mai pia lava te tonu o le o fisa o leo o matanga wenga e whapea o le a whapena o na sue pea i la tau i le nei whamasinonga ato e fo i le sue ino o le mafuanga ina ia au mai o le tari le lei o le ngata i le o maliu au i la tau fo i mameleanga uma wa whaaleanga ina mamanu noa ona o le nei wha lave. Wa tatou tala na mai i lau whanua o nei o Samuel wara popo tua vau ma ta wheo whangalilo mai le sifa fonga o le tai o fo Radio Samoa ia Manuia o lau wha sausaunga. Ia, vi e pēle tua i mea pito lunga, o lo Manuia me uma ilana wha soa, ma lo nā lofa le wha tua o ia. Ia le fo iwa, Manuia ai me uma, tātou te whaia, ua aulia i le Manuia, le nei ase fou, o le ase u wha o popo, i so tau soi fua, ma se mātou wola wha ta waa. Ia te i pēle vi inga e wha avavau lava, wha talofa, ma wha wheloa i atu, i le pa ia ma le lo si o tātou o tunu Samoa, o māua mai e tātou wha se lalaunga. Ia lo mai o le nisi le nei o wha poponga, o tātou tala mai Samoa. O le atumu atu o tātou tala, o tua maota ma lau whanua, ma tu maunga langu lau awa o le fio anga o ua whato i whangaloa. Paule nei o le vaenga o le antunu, o lo mōli mawina ai o lo vaia, ma maua ai le manu lele o le manu mea. O le sola lena whaatasi atu ai le pūlenga o le matanga aluenga, o puna oa whaale nā tūra ma le siu manga, manisi o sui o le sosa iete o le whaasao, o le māloa o whaatasi, le UNDP, whape ai ma le SPREP. Ua tatala aloa ia ai, se whale mātaanga, u whaatu ina le ilunga o se matie, ilunga o se maunga, e taula i aile wa ai atu maunga, o loo wa ai aile nei manu lele, i to tonu o le afio anga o ua whato, ai maise lava le manu lele lea, o le manu mea. Whalia se tasi o sui o le sosaiete, o le whaasao, na o Samoa lava, e mau aile nei manu lele, ma o le tāua fo i lea, o le nei ati na e mo ua whato, e le angata mo le puipuia o le manu mea, ai whape fo i nisi o manu mala au, i le si o manga, e na o Samoa lava e maua ai. O le nei whale ua tā ua, o le whale o manu, ma e tū tasi lava, i lunga o se tasi o maunga, i tua maota o ua whato. Ua whaalia e se sui o le afioanga, o le a maua i fo i mani se leni, o le nei afioanga, e le ngata e tū lisi,
Ma ila tau fo I o e fia mai mo ina le nei mātaanga o le fale mo manu lele I wa fato. O le fionga I le whaatun sili o le matanga luenga o puna o whaala nātura ma le si o se o manga le whetalainga ia ulupis maka Crowley. Na sau noa ve masui o le matanga luenga e whawhetaia le fioanga o fato ona o le taliaina o le nei mātaanga ma le nei ati na e tāua mo le si o manga o si o tātou watu nuu o Samoa. Whaalia e ulu o lo o tele lava nā fia le tātou si o manga inisi o mala whaale nātura pe tai o le fioanga o matua maota o ufato. O lo o vai pe le mātango fie ma le mausali o le tūlanga lanu lau ava o lo o matua fitau I le lei ma le nei ati na e tāua o le si o manga ia ma le whaasauina lava le nei o le nei manu lele e sea o na maua I to tonu o Samoa. O nisi o tala o le so na whaamoe la wina I le unga o isi mo lianga o le susunga ia Junior Lamb pe tai o toi tolo I le vai o se fou whapea foi ma le talo sanga Junior Lamb e toi apili e le whaai unga o lana whaasalanga ua whale pui ai nei lona whasiotia lea o lona to lua o sau Justin a sau o isi mo lianga o Lamb e au fi ai lona wha o lima lea I le tamateine a sau whapea e foi malona whaalawe ina o nisi o moli mau e whaasanga ia te ia I le temi o le ilo I longa o lona whaamasinonga. Ua toropo lale nei mata upu I le vai e so fou. O nisi o tātou tala o le sole ua ato ai le fitu se fulu o tausanga talo na whaavai mai le kampania a mau I to tono le tunu o Samoa nei. Na whelanu wai te unga o whaloloa uma a mau I to tono le taulanga o le lato wholesale whapea e fo I male supermarketi sa le ufi. O le tina matua o le ainga, le susunga ia lote Wang Si Chang Mau, ua iwa sfurfata usanga o lona soifua, na ia feulaina, ma tipi ina le keke o le aso whanau, o le kampania a Mau. Na mo le mau le nei tina, o le tausanga tasi iwa lima sfulu, na whawai me aisi o la tamai whale ainga, ma le tamau le ainga o a Mau, ua whai I langi le folaunga. Na whaalia le nei tina, e ala I le wha I le waweao, e whai le ti, ale ana au whai ngā ruenga, ai moe I le lua I le waweao, pe a mai o na tāpena uma mea uma lava o le whale ainga. O na soso atu ai lava lea, ia ma le whaatuina o se whale o loa, wana o le toa wha lava le au whai ngā ruenga, sa ngā lulue ai, na amata mai ai si o lātou pisi nisi, a o le temilale nei, ua sili atu I le lua se lau, le au whai ngā ruenga, o lo ngā lulue nei, ia a mau. Na whaalia fo e le tina I a lote, e le whai ngofia le tau mawhainga maia, o le la pisi nisi masiona tō lua, ua se furu tasi, ia leo la whanau. O le tamau le ainga o Jang Liet Mau, o se tangata no usaina na au mai Samoa, nei e ngā lulue e whaatoanga, a upu lea Samoa e si amani. Na au mau e lava le nei tamai Samoa, ma whae puipo atu loa, ia lote e Wang Si. Ma mata e loa, le la tō pisi nisi ua I ai nei. Whaita I tō lua uma, mauru ola lo la whanau. Ia e meise e foi, o whanau o la whanau. Ia e whawhitai e foi le nei kampania a mau, waloa tau sanga o tau tua si o tātou atu nou. Ma wha Manuia tu e foi ma telefou, I le kampani, a le aso whanau a mau. O nisi o tala, e to iwa ni awa no skolasipi, ua maua e nisi o alo ma whanau o le atu nou, ua wha Manuia ina, I se whasosoani mai le wha laptop o le Rotary Samoa, e a o onga fua ai, I le kuata mua o le universite, I ala fua. O nei sikolasipi, e se fulu wafe tā lalo na tau a whai, ma o le a whaasafua atu, mo nei alo a onga. O le tunu o lo au tau ina, I totono le universite I ala fua, o I la tau u wha Manuia ina, e o lo la tau tau awe ina mata upu, o le mata tā ese, e iai le wha alo ia wha saenisi, wha su e tusi. Whai whaatoanga, maisi, na whawheteia I lātou na maua nei awa noa le au maua, o na ua wha mā awenga, I o lātou mātua I le tutongina o pili a onga. O nisi o tala o se whawhita uli o lo maua, I so o se tālonga lava I tutono le tunu, o le ai lea o se fō mai, e wa ia manua o tama matene tā alo, po se fisio, o se whaalinga lea le whaia onga, po o le presidente fo I lea, o le tātou au si iwa mea mamafa, le fionga tu au pepe Terry Warwick, o le nei saunoanga Terry na whaalia lea, I se whata singa na awai atuai se li mai Amerika Samoa,
sa ia whaatinoina le fofo leo le tātou au tā alo si iwa me mafa. Le susunga ia tele iai, au mawinu ese puni, sa maua le amanoa siasi mai ai Samoa nei, ma whaatino ai le siakina, o le tātou au si ia Samoa, ilona whali taalo, whaapitoa, i to tonu o tōna i mato. O se avanoa na whaalia i tō au pepe, e te tau lava o na whaau au, o na tāua le recovery ma le rehab, mo manuanga o tātou au tā alo, ai mai se lava so o se tālonga, i to tonu le tunu. Whaalia i tō au pepe, e le na o le tālonga o le si, e manau mia le nei to ai ngā au nanga, whapea fo i le tele o tālonga, e le lakapi o le soka, mai si lava tālonga i to tonu le tunu. O nisi o tala o le manuia alo ma whanau i tō wha, o le tālonga o le whai pelenga, le sa awa e atu i Jordan, o le sa ilia lea, o ni o lātou wa manoa e ofi atu ai i tālonga o le Olimpika i Tokyo, Japan. E nā o le tō lua le au fusu o le tātou au na malanga, na sa atu i le quarter final, ma malolo mai ai, o le sunga a tong, ma whao ngali, a o leisi tō lua, na malolo lava i o la fusu anga mua, ma malolo ai, o tō e taliu mai nei lai whanua, nei yalo le atunu, e toi sa ili nisi a manoa, i nisi fo i o tamu whainga i le luma nai, o la whai o toi fo i mo tātou tala, Manuia te li lava le tapu inga Samoa, whasoi fo ia, ma ia Manuia. So, tātou tala nā mai waiwhanua, Samoa, ia whape fo i ma nei Amerika. E ne avanua mo le tilo 12 whaftaila o whainga ruenga si ufonga le tau fo o whengai malea, whai walo filima. Le tu whatasia o tātou tala, malo lava ngā lue whaftai. Ia au te manatu o le a whaangata mai e i, ia le tātou prokalama i le neva yaso. O e Outou, o ta ua o le Outou Manuia. E le ititi ia lo wanganga whaftai, ia i lato lo ki mai pēr i leva yaso ma leva. Ia oase whaapoponga o le tātou prokalama e pe o nei nei. Ona i alofa le atua ia whamanuia tele i tofi matiute, ngā ruenga o whengai mai tātou. So se mea lo nopia i ei Samoa i le rangi ao. Ma ia manuia tele i le nei fiafi, ia manuia le whaasau ngā le tātou atunuu, o le tō ono mispawena Tagaloa. Ma i Outou Manuia. Mātou tālo whaia i le whā tūtua. Ala ia Yesu Keriso lo mātou a lii ma lo mātou whao. E na o mai le tālo o mātou tāloa.
tautua whaiwhaipea le Air Rubius Junior Canceria Market i le ai o Long Beach o lo o tautua ina o e Samoa i le fitu aso o le vai aso. Te tala i le valu le tai au se ia pa ia le iwa i le afiafi. Whaatumulia le maketi i so se o loa Samoa e te filifili ai. Maua tangatalo Samoa, talo fiti, pusa fai, pusa mamoe, pata mai New Zealand, tanga lauru au, pusa turkey tail, po muri pipi, maua le tau sami vela, mo tātou Samoa, mai le aso wharaile se i pa ia le aso sa. A o le tau sami Mexico la vai e te tala i le fitu aso le vai aso. Ma neia fo i ai whai te swinga o le tau sami. Ioe, ko ma te isi le talo ma le whaspoi masima, ai alo ane i se tau sami Mexico e wha masani ai. Fa tonu se po abela ia po le size 2 mo aso fa nau ma so se aso fa ilongaina a fia lafo fo i se tupe fa momoli sa mo ma so se tunu o le lanolangi a wani ngalo o lo iai fo i tonu o le Air Rubius Junior Market ia le au unanga le Vico by Western Union money transfer le Western Union malana au unanga malana tautua ua loa tausanga e lafo nei e maua nei e uma nei fo i lona wha o ngaina. Manatua, e awhi ane i le Air Rubius Market malana au unanga le malolo i le fitu aso o le vai aso. O le tuatusi 5 tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California, 90805. Ia pe telefoniane i le telefoni 5 lua fa fitu tasi iwa valu. Fesili mo le ripule Ruben Gonzalez ia po le tamaitai o fou le leisi uawi maies. Manatua le au nanga yo e lau El Rubius Junior Market i le fitu aso o le vai aso. Saya uluma sembawa o tele ingua iba aya. Talofa Lava. I am a Samoan funeral homeowner in the North Bay, San Francisco, Sacramento, Vallejo, and all over the Bay Area. I would like to let our islanders know that we have a Samoan funeral homeowner in the Bay Area for us to help with the services. We can travel and transport all over the Bay Area, and we can transport to a choice area of your services. We all know that it's a big thing in our culture to do a funeral, or I call it celebration of life. A celebration of life costs a lot of money. We have a package called Pre-Need Funeral Arrangement. These packages offer services that will lock the price or lock the inflation of your funeral of today's prices for the future. For an example, an average funeral nowadays all over the world could be so costly. As Samoans, we do a lot of falolongas. Then we are looking at $4,000 up to $25,000 or way more than that. Every 10 years in the funeral industry, it doubles up. So if your funeral is $10,000, in 10 years, it will be around $20,000 and so on. So again, the package we offer, it locks the inflation of today for tomorrow. We also have packages for walk-in loved ones if they need our services. Funerals are very costly, and as a funeral homeowner, I would like to let our people know that we can always help you. We all have seen a lot of differences with the deceased loved ones at times of tragedy because there is no preparation. A lot of people are looking at GoFundMe, car washes, or beg the churches to help out. Please do not let your family be a part of that. It is not a great time for your family to do an organization. Just let us know and we will help you with any of your funeral memorial services. If you have any questions or concerns, please call our office number at 707-652-2359. Cell phone number 323-317-8108. Again, our office number is 707-652-2359. Ia ola lo
ESN's production, specializing in sound reinforcement, sound system rental, backline rental, and also provide DJ services. If you are hosting a birthday party, a wedding, church event, any event, and you need a sound system or a DJ, please go ahead and contact Etuani Nu'u at 562-338-1102. Again, ESN's Productions. They are located in Seattle, Washington, and depending on the event, they're able to travel. Their email is 5starprosounds@gmail.com. Again, Etuani Nu'u. If you need DJ services or sound system rental, they are there to help you and make your event a better outcome. Hey, thank you so much. Have a blessed evening. Faftai Tele Lava.